Як вижили, да. Пізда. Єбать його. Глянь нахуй, що робиться. Єбаного, блядь, бідні пацани, пізда. Seorang pasukan Ukraina merekam suasana menyeramkan di dalam paritnya. Jika sebelumnya parit tersebut dijadikan benteng, kini berubah menjadi tempat menyeramkan. Pasalnya, parit tersebut dipenuhi mayat pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 25 Januari 2023. Dua pasukan Ukraina yang selamat menunjukkan dampak serangan peluru artileri Rusia yang menyerang parit. Sejumlah rekannya tewas setelah tersambar peluru. Dalam keterangan unggahan disebutkan peluru artileri menghantam parit dan menghancurkan beberapa militan angkatan bersenjata Ukraina. Tidak dirincikan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Як вижили, да. Пізда. Єбать його. Глянь нахуй, що робиться. Єбаного, блядь, бідні пацани, пізда нахуй. Та ти що, блядь. Один вообще третий заходит. Закопаний, да? Блядь, і тут іще один, да? Єбаного. А, воно один ботинок то который. Єбать, тут прилетіло, пізда нахуй. Рожки, хушки, блядь. Ёбнуться можно. Пиздарики нахуй. Вот так бывает, блядь. Чушь, дальше полетит куда свататься. Rusia melaporkan secara total 377 pesawat Ukraina, 204 helikopter, 2.948 kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 910 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 123.080 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-337.